kelompok media Bali Pos, Raina Inuni ngemargiang upacara Piodalan Saraswati. Piodalan kemargiang 6 sasi hapisan, katur ringsang yang Aji Saraswati, sejeroning ngelungsur kerahayuan kerahajengan, saha mangde antar sejeroning ngemargiang Swagina. Penyatusan karyawan sane maingkupan ring kelompok media Bali Pos, rauh pedek tangkil ring natar pura dalam kertebuana Bali TV, Jalan Kebo Iwa Denpasar, sajroning ngaturang pangubaktian Piodalan Saraswati. Piodalan puniki kemargiang satu ngilerahina canis cara umanis wuku watu gunung. Pemargin Piodalan wantah kadulurin antuk ngaturang caru. Maka pemuput kemargiang pamuspan majang ring ide betara, sane melinggih ring pura dalam kertibuana, antuk pemargin upacara kapuput ide pedanda istri Mayun saking geria telabah Tegalantang. Pemargin Piodalan kapuput antuk pemargin pangubaktian oleh samian karyawan. Pangubaktian puniki wantah medue tetujon ngelungsur kerahayuan saha kerahajengan mawinan presida antar sajroning ngemargiang swadarman ipun serahina. Joka Bali TV.